Bismillahirrahmanirrahim. Agar terbebas dari azab neraka, bacalah zikir pagi setiap pagi 4 kali, dan bacalah zikir sore setiap sore 4 kali. Zikir pagi adalah Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarikalah wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Zikir sore adalah Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qalaha arba'a marratin hina yusbihu wa hina yamsi a'taqahullahu minan nar." Siapa saja yang membaca zikir pagi 4 kali setiap pagi dan membaca zikir sore 4 kali setiap sore, Allah akan memerdekakannya dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.